Bamemba ba banka ya Butuuro borekere bagabiro mu marwariro n'amashomero bagenderire garuriza aho ba customer babo barukora biro mu kwera abarwire nabeja batakweyamba. Nyenda kwari umugisha gwo kubasima ahabwa imwe nk'aba Butuuro kugeza kugarura abantu. Abana no bareba, most of them are vulnerable, are disabled, so we thought of giving back to them. We give them scholastic materials kandi tubasupporting mu miringo yona. Enteekateeka yo kutandikaho banki negamba kuba yarugiriraho abantu mukaga ababiri bari mu kanisa kujaguza ekiro cyo kuzarwa kwa Yesu bwanyuma yabamwe abakristayo kutwije ibintu byabire nibyoreka ubworo obwijwira mu kanisa ejo. Yakobera mukaga. It was Christmas day. Twaturi kibara cyaje mu Uganda. Nkareba abantu kubabimba twijera mukama abantu kanabirana bijane mbuzi ha Christmas bijane nte hatkababo kwijana y'urumwe kuri to muntembere kababo kwijana y'tonga so idea tukitandikira Ekine kitarinye bano gutwaza microfinance support center no mu piso no bakatubinga bakatwibe sente bakamba tubuza ki requirements tukata kuzisya manya audited accounts manya jokusinga tukata kugisya batubinga kuba tubinzire nubwo twatanga kuteka how can we mobilize our funds internally. Chairman wa boda yerekera ubugigo bakireho omyaka 15 ibamazire. Umwaka gwawire December tukatulya billion 2.1 billion hati twahika 2.5 billion 2.4 billion nchibachoreka muturiyo tugendo mije abantu bamwe no kota bahire miromo nchibanze manyisangu naza kutunga loan na kwa business yo kumukipinga busy kuva ko kota muhire sentezo interest rate nunzi ndakushanga yatagate kugira ngo kwate kijanje na nyemera nguto nabatiga abantu mwabazi nabatiga za basi nababojo kura mu nemvumo ababojo 30 babi konkana bitobworo aba Butuuro Financial Services borekire nkuguraze kwiko mu mwaka gw'2024 nibija kuba bino bugiga bwa billion 40 okuruga hari billion 12 ezibemerireho bwahati.